dođu za vreme rata, iz Austro-Ugarske prelaze u Srbiju i oni su u percepciji Austro-Ugarske bili veleizdajnici. Znači, u slučaju zarobljavanja čekala ih je smrt. To isto važi i za pripadnike češke družine koja je formirana u Rusiji 1914. godine i na početku rata postoje 1914. postoje fotografije vešanja dva češka oficira, pripadnika češke družine od strane austro-ugarskih trupa koji su bili zarobljeni. Znači, oni su percipirani kao veleizdajnici i smatrani su da su izdali Austro-Ugarsku, bili su ubijani prilikom zarobljavanja, porodice su bile internirane, a imovina im je bila konfiskovana. Za vreme, ukratko ću reći o Srpskom dobrovoljačkom pokretu, za vreme Prvog svjetskog rata bilo je 43.408 dobrovoljaca, odnosno toliko dobrovoljačkih uverenja izdato u 1941. godine. Ako je srpska divizija jedna imala 19.000 ljudi prvog poziva u punom obimu, onda su dobrovoljci iz Austro-Ugarske Srbi dali praktično dve divizije. U političkom smislu oni su izražavali volju krajeva iz kojih su došli da su ujedine u jedan državni okvir sa Kraljevinom Srbijom, a u vojnom smislu, posle 1915. posle okupacije Srbije, oni su bili poslednja i jedina popuna srpske vojske. Oni su bili poslednji branioci Beograda, to su bili borci Sremskog dobrovoljačkog odreda, komandant je bio Nemac Ignjan Kifner iz Ečke, iz okoline današnjeg Zrenjanina. Oni su bili ta jedinica koja je oslobodila konačno Kajmakčalan. Kajmakčalan je oslobođen 30. septembra 1916. i to je učinio elitni odred srpske vojske, dobrovoljački odred Vojvode Vujina Popovića, odnosno Vojvode Vuka, a 85% tih vojnika su bili upravo dobrovoljci. I prilikom proboja Solunskog fronta, svaki četvrti ili peti vojnik koji je probio Solunski front bio je dobrovoljac srpske vojske. Zašto se o njima ne zna? Previše, pa postoje više razloga, ali oni su kasnije dadeljeni zemljom, dobijali su 8 katastarskih jutara zemlje u krajevima gde su oni gde su živjeli, a u Slavoniji, Sremu, Baranji, Banatu i Bačkoj naseljeno je oko 200 naselja, blizu 100.000 članova dobrovoljaca i dobrovoljačkih porodica između dva svetska rata. I kada je došao rat 1941. godine, prvi su bili na udaru okupatora, naročito NDH, dakle su bili proterani i bili su u Bačkoj. Tamo je bilo masovno ubijanje prilikom ulaska mađarske vojske kada je ubijeno 3.500 civila aprila 1941. godine. Kada se završio rat, pošto su bili monarhisti, Aleksandar Ranković 12. februara 1947. godine izdao je proglas, odnosno uredbu, u kojem Savez ratnih dobrovoljaca Kraljevine Jugoslavije proglašava za fašističku organizaciju. Oni nisu bili komunisti, njihova deca jesu bili. I to je bio razlog zašto se ni do dan danas ne zna previše o dobrovoljcima, zašto se nije pisalo o tome, zašto nema u srpskoj javnosti, nije bilo i sad 100 godina kad se obeležavala godišnjica, vrlo malo se pričalo o njima. Oni su, jedan deo njih je prešao u srpsku vojsku iz istočne Bosne i iz Srema, gde je srpska vojska privremeno dospela. Jedan deo su bili pečalbari u Sjedinjenim Američkim Državama, kao moj deda koji je iz Banije otišao u Ameriku 1910. i 18-godišnjak, a 1917. godine došao je na Solunski front. Tamo su svaki četvrti Srbin koji je bio u Americi prijavio se dobrovoljce, došlo ih je oko 10.000 i putovali su praktično preko engleskih i francuskih luka, obuku su imali u Bizerti, pa su onda iz Bizerti u Tunisu išli na Solunski front. Ali najveći broj dobrovoljaca je upravo su ovi srpski dobrovoljci iz Rusije i oni su tu najbrojniji. I tu sad ulazimo u nešto što se zove veza između Čeha i Srba. Znači, Česi i Srbi su mobilisani bili u Austro-Ugarsku vojsku i 1914. godine Češki korpus, 8. Češki korpus uz druge korpuse slovenskih naroda je bačen bio ka Srbiji, ali ubrzo posle toga Česi su bili uglavnom premešteni bili ka Rusiji, ka Galicijskom frontu. I Česi i Srbi su bili lak plen, kako su to govorili Rusi, laki zarobljenici, odnosno brzo su se predavali. Nisu želeli da se bore protiv Rusa, imali su izrazito anti-habsburški, anti-austro-ugarski stav i što svedoči i ovo svedočenje koje je izvesno Vučena Bajića, koji je bio poreklom iz okoline Drvara, da je on ratovao i vidi
tu predaju masovno austrougarske vojske inicirala češka kompanija koja se sa pleh muzikom prebegla na rusku stranu. Svi ti zarobljenici koji su austrougarski, uključujući Čehe i Srbe, i to šarenilo naroda, taj mozaik naroda koji žive u Austrougarskoj, svi su slivani u jedan privremeni logor koji se zvao Darnici u blizini Kijeva. Tu je prošlo nekoliko stotina hiljada, možda i milion austrougarskih zarobljenika. A odatle su bili transportovani u razne radne logore koji su išli do Tjumena u zapadnom Sibiru i koji su išli recimo do Taškenta u Uzbekistanu gde su radili na poljima pamuka. Rusi su bili masovno mobilisani, potrebna je bila radna snaga i oni rade na teškim poslovima, rade poljoprivredi, na spahijskim imanjima, rade kod seljaka, budu oni koji su imali sreću da budu ruski seljaka, uglavnom su dobro prolazili, su imali obezbeđenu hranu, ali neki rade teške poslove na seči šume ili rade u rudnicima. Kraj 1914. godine došlo je oko 20.000 pisama Srba iz Austrougarske. Znači to je Banat, Bačka, Srem, Baranja, Slavonija, Lika, Bosna i Hercegovina, Slavonija, Dalmacija, Boka Kotorska, koji pišu pisma srpskom poslanstvu, odnosno pišu pisma Miroslavu Spolajkoviću, srpskom poslaniku u Rusiji, gde ih žele da se prijave u srpsku vojsku. To je bilo iznenađenje, to je bio spontani pokret i taj spontani pokret već 1915. godine počinje na određen način da se kanališe. Međutim, ti koji su se javljali u srpsku vojsku nisu baš kod dela ruskih oficira i ljudi u logoru naišli na neki pozitivan odjek, dok nije došla odluka ruskog cara Nikolaja II. Romanova da ih podrži. Zašto nisu naišli? Jedan deo je bio kod Rusa oficirskog kadra izrazito germanofilski. I to je u znatnom delu bilo. Drugo, carska Rusija se strašno plašila revolucije. Plašila se revolucije naroda. I govorili su, ako ste vi izdali vašeg cara, izdaćete i našeg cara. Prilike to je bilo onako u narodskom prevodu. I ti ljudi su delimično bili maltretirani, delimično su imali podršku. Kada je otišla jedna srpska vojna misija u kojoj su bili uključeni i pristalice Crne Ruke, bio je tamo Mustafa Golubić, je bio u Rusiji, bio je Vesni Rukavina Hrvat Komnenović, jedan Srbin iz Herceg Novog. Oni su se razišli po Rusiji i prikupljali su dobrovoljce Srbe gde god su čuli da ima Srba i počelo je na prikupljanju privremene logore. Ti privremeni logori trebali su da posluže da se okupe ti ljudi koji su zainteresovani da odu dobrovoljce i da onda oni posle budu transportovani kao desi. I negde od leta 1915. godine do 14. oktobra 1915. godine, kada je Bugarska ušla u rat, presekla taj put, transportovano je iz Odese preko Crnog mora i Dunava negde oko 3.500 dobrovoljaca, koji su uključili u srpsku vojsku, oko 1000 njih je ušlo u već pomenuti elitni odred Vojvode Vuka, koji je, i uletali su pravo, gotovo sa lađe u borbe koje su se dešavale na Vlasinskom jezeru, silno su izginuli, u tom trenutku nisu bili spremni za borbu i tu su se našli zajedno sa dobrovoljcima koji po svom trošku dolaze iz Amerike da se bore. Međutim, oni time prekinu dolazak srpskih dobrovoljaca. Onda jedna grupa koja je ostala na čelu sa jednim trgovcem žitom koji ima stovarište ovde s izvesnim Ćirkovićem i majorima srpske vojske i konzulom koji je tamo postojao, otišla je ruskom caru i tražila je da Rusi pomognu formiranje jedne dobrovoljačke jedinice. Ruski car Nikolaj II. Romanov je obećao i pružio potpunu logistiku, znači i finansijska sredstva, vojnu, političku podršku i tu se sad menja odnos prema dobrovoljcima. Oni se od januara meseca počinju prikupljati i oni počinju da borave u tim mestima kao što je Jelec, Kozlov, Borispoljsk. To su mesta koja su predstavljala u stvari Tjumen, sabirne logore gde ti dobrovoljci u stvari dolaze. Prva srpska dobrovoljačka divizija je formirana 29. aprila 1916. Oficiri, njih 132 su došli sa Krfa, znači putovali su preko Italije, Engleske, Francuske, Švedske, pa kroz Finsku, koja je tada bila deo carske Rusije, sve do Odese. Komandant je bio pukovnik Hadžić. Viši oficiri su bili srpski oficiri koji su došli sa Krfa. Srpska vojska se povukla preko Albanije, na Krfu se oporavljala,
a vojnici su bili uglavnom Srbi, nešto je Hrvata bilo, ali se tu kad se govori o oficirima koji su bili niže komandnog kadra, govori o rezervnim oficirima, Srbima, Hrvatima, Slovencima i Česima. Sad, otkud Česi? Česi, kao i, već sam kazao da su bili neprijatelji Austro-Ugarske, deo Čeha, pogotovo deo intelektualaca čeških, koji su bili rezervni oficiri, u to vreme se još ne formira Čehoslovačka legija, odlučuju da idu da se bore protiv Austro-Ugarske vojske u srpsku vojsku i u prvu srpsku dobrovoljačku diviziju. I to je onako naročito jedna zanimljiva stvar. Sad ću vam i reći. Znači, u srpske dobrovoljačke formacije tokom 1916. godine pojavio se i znatan broj Čeha, kao izvestan broj Slovaka, ratnih zarobljenika, austro-ugarskih državljana, koji su bili spremni da se bore protiv Austro-Ugarske za sopstvenu nezavisnu državu. Još u prihvatnom logoru za austro-ugarske zarobljenike u Darnicama kod Kijeva, oficir Vrčov vršio propagandu među zarobljenim Česima za uključivanje u srpske vojne formacije u Odesi, tako da je oko 200 Čeha iz Darnica otišlo pravo u Odesu. U srpsku vojsku upisivali su se Česi studenti i intelektualci u civilstvu, to su bili rezervni oficiri Austro-Ugarske vojske. Tako je Vaclav Kopal bio profesor u Brnu, nastupio dobrovoljce srpske vojske još 15. novembra 1915. godine u Desi, da bi marta 1916. postao poručnik u 4. pešadijskom puku prve srpske dobrovoljačke divizije. Vladimir Hobza, lekar iz logora Tjumen, došao je kao dobrovoljac srpske vojske u Odesu. Dirži Čermak iz Praga bio je doktor filozofije i potporučnik u 4. pešadijskom puku prve srpske dobrovoljačke divizije. Znatan deo zarobljenih Čeha koji se prijavio u srpsku vojsku, pre toga je bio skoncentrisan u Savirinom punktu za dobrovoljce u Borispoljsku, iz kojih je došao u Odesu, najvećim delom juna i jula 1916. godine. Česi se pojavljaju u srpskoj vojsci kao komandni kadar, najveći delom. Njih negde pred početak bitki, a bitke su počele 7. septembra 1916. govori se da ima 18.000 vojnika, navodi se pokrajine odakle su ti vojnici, nekih 6.200 je bilo iz Banata, Bačke i Baranje, otprilike slično je bilo iz Bosne i Hercegovine, ostatak je bio iz Like, Srema, Slavonije. Onda se nabrajaju druge pokrajine i kaže se Češka, Slovačka i Galicija 542 vojnika. To su uglavnom bili Česi. Bilo je pojedinaca, svakako Slovaka, ali najveći broj od tih 500 vojnika, 550 vojnika su bili Česi. Ja sad orijentacijno mogu reći da je to bilo negde između 80 i 90%. U češkim izvorima pominje se da je u prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji u borbama učestvovalo oko 600 Čeha. Kako se te jedinice bore i kako se u stvari Česi kao oficiri drže u tim borbama? Postoji nepoverenje prema prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Nepoverenje pre svega od srpskih oficira. To su vojnici koji su do juče ratovali protiv Srbije i Rusije i smatralo se da nisu pouzdani u tom smislu. Drugo nepoverenje, bez obzira što je Rusija pomogla, nepoverenje postoji od strane ruskog oficirskog kora iz istih razloga. I oni su jako loše snabdeveni. Dobijaju za puške Mannlicherke, to su austro-ugarske puške bačene tamo na Karpatima prilikom zarobljavanja, zaređale, neispravne često, dobiju svega 150 metaka, ali što je najgore, ne dobiju šaržere. I te puške ne mogu da mogu jedino da koristiti kao jednometke. I zato svaka bitka sa elitnim bugarskim pukovima završava se u stvari dobrovoljačkim jurišem da bi se približili Bugarima i na nož, na bajonet, prsa u prsa ih isterali iz rovova i da dobiju to bugarsko kvalitetnije naoružanje. Pritom su bile ogromne pogibije. To je bilo 53% je bilo gubitaka i među poginulima se nalazi i 16 Čeha, čiji spomenik danas postoji na Dobruđu i čiji spomenik postoji u Medžidi, većina od njih su oficiri. U ovoj knjizi
postoji fotografija jednog mladog češkog potporučnika i njegove sahrane u borbama na Dobruđi. Prva srpska dobrovoljačka divizija vodi 5 bojeva, svih 5 dobija u borbama protiv Bugara. Izbacila iz stroja negde oko 15.000 bugarskih vojnika, sama imala negde oko 10.000 gubitaka. Tu se računaju poginuli, ranjeni i nestali, što međutim pod nestalima praktično su mrtvi ljudi, jer se srpski dobrovoljci nisu predavali Bugarima iz jednostavnog razloga da bi zaštitili svoje porodice. I danas u rumunskoj vojsci postoji predanje koje sam ja čuo u Konstanci na Dobruđi, to zna i moj prijatelj Novica, gde kaže da se Srbi nikada živi ne predaju, a to proizilazi iz borbi prve srpske dobrovoljačke divizije. U slučaju kad ih Bugari opkole, oni pucaju u sebe, da ih ne bi zarobili, da ne bi otkrili da su dobrovoljci, da ne bi stradali njihove porodice koje bi u tom slučaju bile internirane. Tako da se može reći da svi oni koji su nestali su znatnim delom u stvari i poginuli, iako jedan deo nestali kasnije se pojavljuje u bolnicama u Odesi i okolini. Te borbe su teške i krvave, dobijaju se bitke, međutim ruska i rumunska vojska naročito jako loše stoje. Ruska vojska je već napeta uticajima, antiratnom propagandom, uticajima bolševika. Rumuni su nespremni potpuno bili za rat i oni u trenutku kada prva srpska dobrovoljačka divizija uspela da izvoju jednu svoju prvu pobedu, oni predaju jedno utvrđenje u pola dana, predaju Bugarima i Bugari zarobljavaju 28.000 rumunskih vojnika. I to se dešava s neprekidno povlačenje, se dešava i neprekidno tim povlačenjima vojska gubi moral. Češki oficiri se najčešće nalaze u 4. pešadijskom puku, jer su oni kasnije došli u nju, a prva 3 pešadijski pukovi se formiraju onako kako ljudi dolaze. A ti ljudi dolaze iz različitih krajeva Rusije i naročito su u teškoj poziciji oni koji dolaze iz Sibira. Tamo su teške zime, tifus je vladao i ti ljudi dolaze potpuno iznureni, potpuno iscrpljeni. Drugo, to su ljudi različitog uzrasta, različite starosne dobi, od 21 do 42 godine. Prvi poziv je u Austro-Ugarskoj vojsci bio 21 do 31 godine, a drugi od 31 do 42. godine. Preko 42. godine ljudi su bili ili treće pozicije i smatrali su se starim u ono vreme. Tako da imamo i svedočenje jednog čoveka koji pozivaju dobrovoljce, a on kaže ne može da ide u dobrovoljce, njemu je dosta rata i star je, ima 42 godine. Tako se onda različito merimo vreme i različito merimo u stvari u različitim vremenima i ljude i starosti i tako dalje. Tako je to bilo pre 100 godina. Posle onoga što se dešavalo, znači to je različiti karakter tih ljudi, različiti stepen obučenosti, zdravstveno stanje i što je posebno zanimljivo, Hadžić govori o tome o komunikaciji između oficira, kaže u nekim slučajima, pošto imamo dosta čeških oficira, postoji jezička barijera, pa ne mogu da se jasno prenesu naredbe, jer ne treba da zaboraviti da većina tih srpskih dobrovoljaca su bili seljaci. Znači to su bili ljudi ili nepismeni ili jedva pismeni, koji su praktično prvi put ušli u svet i krenuli u svet vođeni tim velikim ratom koji ih je bacio potpuno nepoznate prostore. I tu komunikacija slabi. Češki oficiri su se izuzetno hrabro držali i kad je došlo do razbijanja i kad je došlo do povlačenja prve srpske dobrovoljačke divizije, to je bilo otprilike kraj 1916. počinje vreme formiranja Čehoslovačke legije. I tada znatan deo oficira izlazi praktično iz prve srpske dobrovoljačke divizije, tako da imamo tačno i zabeleženo. Kraj 1916. imamo pojavu izlaska iz legije, formiranja Čehoslovačke legije i napuštanja Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Tako je Andrej Jan Moravec, oficir prvog dobrovoljačkog puka 8. januara 1917. godine pristupio jedinicama Čehoslovačke legije. Jožef Vana i 4. dobrovoljačkog puka to je uradio 3. januara 1917. Mikluš Doležal to je učinio
1917. godine, januar 1917. u Borispolju, Vaclav Kopal, već pomenuti, oficir 4. dobrovoljačkog puka, pristupio 14. legiji, Čehoslovačkoj legiji 19. februara 1917. a Bonifac Hana, oficir 1. dobrovoljačkog puka, bio je ranjen u borbama na Dobruđi i to je završio posle završetka liječenja 7. marta 1917. godine. Međutim, ne napuštaju svi Česi, ne odlaze svi Česi u Čehoslovačku legiju. Jedan deo Čeha, pogotovo su to bili obični vojnici, ostaje u redovima srpske vojske, tako da imamo Čehe i na Solunskom frontu u jedinicama ovih dobrovoljaca. Posebna je priča kako su ti dobrovoljci došli na Solunski front. 1917. kad je trajala Oktobarska revolucija, njih transportuju, pa u jednom ešalonu kreću od Odese na Moskvu, pa gore na sever, na Murmansk, ono more koje se tamo nalazi, koje se ledi često, pa preko norveških voda idu preko britanskih i francuskih luka, Italije i dolaze na Solunski front. Prelaze 21.000 km. Treći i četvrti puk dobrovoljaca kreće istim putem, ali se zadržava u gradu Jaroslavu 44 dana. Bukti rat između crvenih i belih boljševika i njihovih protivnika. Severno more, Belo more gore na severu je zaleđeno, ne mogu tim transportom da idu. Oni u vagonima provode 44 dana, dok boljševici na čelu sa Trockim, koji je inače bio izveštač sa Balkanskog fronta, sa Srpskog fronta 1912. godine, dozvoljava im da idu transsibirskom prugom. I tada dobrovoljci 3. i 4. puka putuju preko Bajkalskog jezera, tim beskrajnim Sibirom, Omsk, Irkutsk, Krasnojarsk. Jedan deo dolazi do Vladivostoka, pa ih onda od Vladivostoka s dalekog istoka vraćaju na Žuto more u Koreju, pa u luci Dairen u Koreji se ukrcavaju britanske brodove, a to je japanska okupacijna zona, postoje svedočenja kako im Japanci dele tačno po redu suvu hranu za putovanje. Onda oni kreću brodovljem, engleskim brodovljem preko Hong Konga, Singapura, Ceylona, Indijskog okeana i Suetskog kanala da bi dospjeli na Solunski front 1. maja 1918. godine i učestvovali u proboju Solunskog fronta. I tu ima jedno svedočenje izvesnog dobrovoljca Ilije Šunti iz Livna. On je beležio prvo precizno svoje osjećanja i ratne prilike, koji kaže negdje na dalekom istoku se zaustavila kompozicija i on sad izlazi iz kompozicije i hoće da ide u grad. Ostali spavaju tamo, pokušavaju da se odmore. On kaže, ne znam, ovaj rat se odužio, ja još nisam poginuo, a verovatno ću poginuti do kraja rata, ali idem, kaže, u grad, bar da se nagleda Kineza. Znači, možete zamisliti taj svet koji je neobrazovan, odjednom sreće različite rase, ljude, jezike, običaje, kulture i tako dalje. Priča o Čehoslovačkoj legiji je posle toga posebna priča i to je priča o tome da je jedan deo Srba, među kojima je bio i deda Novice Hornjaka, učestvovao na strani Čehoslovačke legije. Jedan moj prijatelj, slovački istoričar iz Stare Pazove, Jaroslav Miklović, treba da mi dostavi uskoro spisak Srba koji su bili borci Čehoslovačke legije. On smatra da ih ima negde između 100 i 150, najviše iz Vojvodina, najviše iz Banata, ali ima iz Prokuplja, ima iz Niša, ima iz centralne Srbije koji su borili u redovima Čehoslovačke legije. Posle će, ja neću da pričam, već će to Novice ispričati kako je njegov deda slučajno postao ratnik Čehoslovačke legije i koje ga emocije vežu, to je jedna posebna priča o tome, o Čehoslovačkoj legiji i tim ljudima koji su ušli u Čehoslovačku legiju i prošli sve ono što je legija prošla tu, te borbe na Čehoslovačkoj, te borbe na Transsibirskoj železnici, učestvovanje u borbama na strani admirala Kočaka protiv crvenih, protiv boljševika u Sibiru. Ona priča koja je poznata da je češka jedinica, među kojima je bio i deda Novice Hornjaka, zakasnila za sat vremena ili sat i po da Jekaterinburga, kad je bilo pogubljenje ruske carske porodice Romanovih. To je bila češka jedinica gde je bio i Obrad Hornjak, između ostalo, čini se četvrti pešadijski streljački puk da je bio u pitanju. To su onako zasebne priče. Sad, ja ću vam
ispričati priču, ali o tome će detaljnije. Novice, kako je došlo do se ova knjiga prevede na češki, na koji način je ovaj društvo čeških legionara izdalo ovu knjigu i rešilo da izdalo ovu knjigu. Novica će vam ispričati priču na koji način neguju i sećanje na Srbe i na koji način neguju sećanje na Čehe u srpskim jedinicama, ali i Srbe također koji su bili u Čehoslovačkoj legiji. Ja sam Novicinog dedu upoznao slučajno kada je imao 100 godina i Novica i njegov otac su me zamolili da odem da ga intervjuišem, pošto se ja bavim dobrovoljcima i dobrovoljačkom kolonizacijom vrlo dugo. Odrastao sam u toj temi i onda sam ja otišao i zatekao čoveka koji je živeo u kući Tršća i staroj manatskoj kući u Lemiru kod Zrenjanina. Na njegovom zidu nalazila se karta Sibira, karta Transsibirske železnice, kuda je on putovao i kuda se kretao taj 4. streljački put Čehoslovačke legije, a imao je jednu granatu, ja mislim da je ove veličine bila koju on zadržavao i negovao je sećanje na Čehoslovačku legiju. To je u stvari bio njegov, Novica će bolje reći, najemotivniji, najintenzivniji deo života. I pričao mi je priču punih 6 sati, dogovorili smo se da se nađemo iduće subote, ali nažalost Predobar Kornjak je preminuo u petak i nismo mogli da nastavimo priču. Novica će vam ispričati kako je napravio kontakt sa društvom Čehoslovačke legije u Pragu, kako i saradnju napravio. Uglavnom, ja sam bio, zahvaljujući Novici, njihov gost, zajedno smo bili 2015. godine i onda smo sedeći u Karlovim Varima napravili takozvani Karlovarski sporazum. Stojica i generalni sekretar Čehoslovačke legije Milan Mojziš o saradnji budućoj. Nekoliko tačaka je tu bilo, jedna od tačaka je bila i prevod ove knjige na češki, koju sad vidite, knjiga je došla decembra 2020. godine. A ono što smo uspeli da realizujemo jeste da smo od 2016. godine zajednički bili i Srbi i Česi i Rumuni na obeležavanju 100-godišnjice borbe na Dobruđi u Rumuniji. U Rumuniji postoji jedan grad koji se zove Medžidija, ima 30.000 stanovnika u Dobruđi. Dobruđa je prostor između Crnog mora i Dunava i tu se nalazi piramida, nalazi se spomenik dobrovoljcima Prve srpske dobrovoljačke divizije u kojoj, ajde da kažem, 95% Srba ne zna ništa da to i postoji. Jer srpski patriotizam je vezan za turizam, pa se to vezuje za odlazak u Solun, odlazak na Krf, poseta Zejtinliku, Srpskoj kući na Krfu i tako dalje, ali ovo je malo dalje od tih turističkih putovanja i to je spomenik poginulim srpskim dobrovoljcima. I tu smo mi pre 5 godina se zajednički našli Srbi, Česi i Rumuni. Došao je jedan autobus iz Češke, ljudi iz Češke koji su negovali tradicije Čehoslovačke legije bili su uključeni u uniforme srpske vojske. Imali su, vrlo precizno su znali kako te uniforme izgledaju. Imali su majice na kojima je pisala Srpska Dobruđa. Na leđima se nalazili stihovi jednog češkog pesnika, ja ne mogu sad da se setim tačno po Srbima iz 1914. godine i to je zaista bilo potresno. Zajednički smo obišli tranšeje, ostatke lovova u okolini Medžidije, odnosno tamo gde se odvijale bitke i to je zaista bila jedan potresan trenutak i za naše domaćine, za Čehe koji su došli i za jednu našu, možemo reći, dosta skromnu srpsku delegaciju koja je tu bila, ajde da kažemo, više poluprivatno nego državno. Mogu tako reći da je to stvarno tako bilo. I posle toga, kao posledica toga, naši češki prijatelji su uspeli u dogovoru s našim rumunskim prijateljima da podignu spomen obeležje Česima, dobrovoljcima koji su bili u srpskoj vojsci, koji su poginuli u borbama na Dobruđi. I upravo to je ta veza i ja sam pokušao sada da ukratko, najkraće što mogu objasnim zašto je ova knjiga objavljena u Pragu, zašto je ona objavljena na češkom jeziku, ona je inače objavljena i na rumunskom jeziku, Temišvar 2017. godine, ali
mnogo manje luksuzne opreme nego što je ova u Češkoj. Ja nažalost, nemam previše primjeraka, ja ću ostaviti jedan primjerak ovdje u udruženju u Beogradu i udruženju u Kragujevcu ću dati jedan primjerak, ali ovdje ima na srpskom izdanje, pa ko je zainteresovan da kupi knjigu, može poslije da kupi još neka izdanja koje se ovdje nalaze. Knjiga se pojavila i knjiga je u češkim knjižarama i knjiga se distribuira preko interneta, koliko ja čujem dosta uspešno i čitana je, to je zanimljivo štivo za češku publiku, a knjiga je u stvari prilika da Česi i Srbi koji su toliko u istoriji imali te slovenske uzajamnosti, a pogotovo između dva svjetska rata, odnosi između dve države i dva naroda su bili intenzivni, jaki i moćni u svim oblastima, da se obnovi ta vrsta sećanja, međusobnog poštovanja i prijateljstva. Jer ja moram kao Srbin da priznam da smo mi Srbi prilično zaboravili svoje saveznike iz Prvog svjetskog rata, ne samo Čehe, nego i drugi, a zašto je tako, to je sad jedna duga priča, a vezuje se takođe i za kulturu zaborava koje je organizovala i zaboravna ove srpske dobrovoljce. Sad ne ulazi dalje u tu priču, to je jedna posebna priča. Tako da bi se ja zahvalio svima vama, gospođi Ruži Kovače, koja me u stvari pozvala i bila poslednja ovde, jeste, našim mojim domaćinima i puno vam hvala zato što je ta vrsta prijateljstva